Reka nkwereze ikaze ukomeje kugenda udukurikira umunsi ku wundi. Reka nkubwire ko ngiye kwinjira mu makuru ari kuvugirwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka ninjire mu makuru ari kuvugirwa hano muri Afurika ndetse nderekeza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkubwire operasiyo zikozwe n'ingabo za FARDC cyangwa se n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Operasiyo zikoze ndetse ko ni ibintu bitanga icyizere kuri leta y'Kinshasa ko ishobora kuba yarwanya cyangwa se kuba yakirukana uyu mutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse sawa gusa naza kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi turebe ibiri kuvugirwa kwa Evariste Ndayishimiye, wewe inshuti cyane ikomeye cyane ya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ndetse ukomeje no kohereza abasirikari benshi ngo baba special force ndetse n'intwaro zihambaye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu gace ka Uvira. Abarundi ni benshi kandi izi nyeshyamba zayo mu 23 ziri kugaragaza imbaraga ndetse nuko rwose zaba ziri gukomanga muri kano gace mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ngo babe bakinjira muri aka gace ka Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse ndaza no kukubwira ko rwose igihugu cya South Africa cyamaze kuba cyoreza izindi ngabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo ngusaba nuko ugomba kuza tugahurira hamwe tukabana muri politiki na diplomasi biri kuvugirwa kuri uyu muyoboro. Nimba ari ubwa mbere uhageze ndakubiza ukanda subscribe ugakanda like warangiza ugasharinga iyi video. By'umwihariko rero reka ninjire mu makuru y'ingenzi agezweho ntagutindiye. Amakuru ari kuvugwa by'umwihariko ku mirongo y'urugamba ndahera Bukavu na abasirikari b'Abarundi ndetse bafatanyije n'Ababirigi mu gahinda gakomeye cyane mu misi yashize. Na abasirikari ba M cyangwa se n'inyeshyamba zitwaje intwaro cyangwa se umutwe witwaje cyangwa se umutwe w'iterabwoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wa M23 waje muri iki gihugu ndetse ukagenda wigarurira n'utundi duce tugiye dutandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe ufite umujyi wa Bukavu, by'umwihariko kano gace ka Bukavu ni umujyi wamaze kuba wakigarurirwa n'izi nyeshyamba cyangwa se umutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'abasirikari b'Ababirigi ndetse bafatanyije n'Abarundi Wazalendo, FDLR ndetse na FARDC barakomanze by'umwihariko bikomeye cyane, dore ko abatari bakeya ba M23 baje kuba bahasiga ubuzima. Navuga ko abasirikari bagera ku 116 ba M23 bamaze kuba bahagwa rwose mu bigaragara byo izi nyeshyamba zo n'ubundi nta kabuza zigomba kuzirukanwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wari kare ndaza kukubwira ngo ni amasasu ndetse n'amabombe bitewe n'uko izi nyeshyamba za M23 zamaze kuba zakarekura mu buryo bwo kugira ngo babe bajya kuganirira muri Qatar hariya ngo barebe ko umutekano garuka muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko biza kurangira bano bagabo bahise bahigarurira barwana ku ruhande rwa FARDC cyangwa se ku ruhande rwa leta y'Kinshasa, ndetse biza no kuvugwa yuko rwose izi nyeshyamba ziza no gutangaza amagambo akomeye cyane zivuga yuko zaharekuye ku bushake bwazo, ndetse ko isaha n'isaha zagaragara ziri gukomanga ndetse zikinjira muri aka gace, ndetse ko rero ngo izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya FARDC zigomba kwifotoreza cyangwa se zikarya ziri menye, kuko isaha n'isaha mu gihe ibiganiro byaba bigiye guhuza izi nyeshyamba zayo mu 23 ndetse n'abasirikari barwana ku ruhande rwa leta ya FARDC cyangwa se leta y'Kinshasa, mu gihe byaba nta kintu bitanze byaba biri kuvuga yuko rwose mu gihe ntacyo byaba bitanze izi nyeshyamba zayo mu 23 ngo zahita zigaruka muri aka gace by'umwihariko zirukanka. Kankubwire ngo rero amakuru ari mu gihugu cy'u Burundi kwa Evariste Ndayishimiye, umutwe wa Leta Tabara nyuma yuko waba waramaze kwihuza n'uyu mutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wa M23, byaba biri kuvuga yuko none igihugu cy'u Burundi nacyo cyaba kigiye kuvukamo intambara bitewe n'uko izi nyeshyamba zayo mu 23 muri igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamaze gutangariza Evariste Ndayishimiye zivuga yuko bitewe n'abasirikari ari kohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse atazi icyo uyu muperezida ndetse batazi icyo uyu muperezida arimo arwarira, ndetse ko biteguye kuzahita bataka igihugu cy'u Burundi. Ibyo ngibyo rero Evariste Ndayishimiye byaba byagaragaye ko byamuteye ubwoba, ndetse bitangira
atangira no kugenda afata abantu bamwe na bamwe akabapakira mu bibisi cyangwa se mu bimodoka by'amakamyo bajyanwa gufungirwa ahantu habonyine, akeka ko izi nyeshyamba za M23 zaba zaramaze kwinjiramo iki gihugu cy'u Burundi, ndetse bikavugwa yuko izi nyeshyamba za M23 kuba zaramaze kwihuza n'uyu mutwe wakomeze kuzengereza Evariste Ndayishimiye muri iki gihugu cy'u Burundi. Noneho byari kuvuga yuko Evariste Ndayishimiye n'ubundi nta kabuza intambara yaba igiye kuvuka muri iki gihugu cy'u Burundi, nyuma yuko uyu mutwe waba waramaze kwihuza na Red Tabara cyangwa se umutwe wa Red Tabara waramaze kwihuza na M23. Ubu nuvuga Red Tabara uvuge M23, nimvuga M23 uhite wumva Red Tabara. Ubu bamaze kuba bakwihuza ndetse bamara kwishyira hamwe, ndetse mu bamwe mu bazi iby'urugamba cyangwa se politike na diplomasi batangaje amagambo bavuga ko rwose nyuma y'uko kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaba rwose nyuma y'uko cyagiye mu ntambara, ndetse abasirikari bamwe na bamwe bakagaragara bava kuri iyi leta biyunga kuri uyu mutwe wa M23, ndetse mu bafatanyije kuyobora kino gihugu Antoine Felix Tshisekedi, bivuga yuko byabagora kuresha uyu mutwe witwaje intwaro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe nuko bamwe mu bazi iby'urugamba cyangwa se mu bazi igihugu bamaze kuba bakiyunga kuri uyu mutwe wa M23. Nkubwire ngo rero wakoze kubana nanjye mu makuru y'ingenzi agiye agezweho. Nimba ari ubwa mbere uhageze ndakoze ukanda subscribe ugasharinga iyi video kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5.